bwana abandi basirikare benshi biganjemo muri SADC bongeye gupfira no ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibibaye nyuma y'imirwano ikomeje kugenda iba hano ku butaka bwa Kongo, ndetse by'umwihariko ibibaye nyuma y'uko harashize iminsi mikeya by'umwihariko ibisasu biremereye cyane byituye hano mu bice bya Mugunga ndetse na Mubambiro, ahasanzwe hari intwaro ziremereye cyane ziganjemo izahashinzwe kugira ngo zirinde umujyi wa Goma, ariko kandi bikaba byaraje kurangira umutwe wa M23 ushaka kuzisenya ku buryo bukomeye cyane, kuko biri mu bizatuma bahabwa inzira cyangwa se babona inzira mu buryo bworoshye kwinjira mu mujyi wa Goma nyuma yo kuzenguruka. Hakaba hasigaye umuhanda uturuka Sake werekeza mu mujyi wa Goma muri rusange. Hagati kandi ibyo bisasu byahituye byatumye abasirikare bagera muri 6 Barundi basiga ubuzima, abandi by'umwihariko bagera ku 8 barakomereka, ariko ubu tuvugana by'umwihariko SADC yongeye gupfusha ikitwa abasirikare. Ese bigenda bite kugira ngo igihugu by'umwihariko gikomeje gupfusha abasirikare hano ku butaka bwa Kongo nta nyungu ifatika gifite muri iyi ntambara? Abandi bati nta wamenya by'umwihariko ibihugu byohereje aba basirikare dore ko ari 3 kandi uyu muryango wa SADC ugizwe n'ibihugu byinshi, ntabwo wamenya by'umwihariko impamvu baba barabibohereje, baba bafite inyungu basanzwe babona. Icyakora bamwe mu bayobozi cyangwa se bamwe mu baperezida by'umwihariko bari mu bohereje abasirikare no ku butaka bwa Kongo mu kurwanya by'umwihariko umutwe wa M23 usanzwe ushinzwa gufashwa n'u Rwanda na Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse aba basirikare boherejwe bakaba bakorana byahafi n'umutwe witwaje intwaro by'umwihariko w'iterabwoba wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Bamwe mu baperezida by'umwihariko barimo abohereje abo basirikare ku butaka bwa Kongo, nkuko bikomeje kugenda bigaragara, bari mu baje kwifatanya n'u Rwanda, ariko kandi bimwe byanatanze umusaruro. Turaza kugaruka by'umwihariko ku kiganiro Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yagiranye na Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo. By'umwihariko twagarutse ku byo Ramaphosa yatangaje, ariko Perezida Kagame nawe ati naranyuzwe. Ibiganiro bikomeye cyane yagiranye na Cyril Ramaphosa ari kuwa gatandatu tariki ya 6 y'ukwezi kwa 4 umwaka w'2024 muri Convention Center, ndetse na Perezida Madame Samia Suluhu Hassan y'abara Tanzania nawe yarari muri uyu muhango. Ariko kandi reka turebere hamwe byinshi bikomeje kugenda bigaragara ku mfu z'aba basirikare. Ni amakuru akomeye cyane, ni amakuru yihutirwa, ni amakuru akomeje kugenda n'ubundi akomeje kugenda agaragara, ni amakuru ateye ubwoba ndetse akomeje kugenda atera benshi inkeke, aho abasirikare bakomeje kugenda babura ubuzima, ndetse by'umwihariko abiganjemo aba SADC n'abandi bagiye batandukanye bakaba bakomeje kugenda bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga muri rusange. Ikaze nkurikira hano mu Rwanda rero by'umwihariko mu mujyi wa Kigali, mu burasirazuba bw'u Rwanda, burengera bwaryo amajyepfo ndetse n'amajyaruguru, abadukurikira hano ku mugabane wa Afurika, ku mugabane w'u Burayi, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mbifurije kugubwa neza kandi mbifurije amahoro y'Imana cyane. Reka nkubwire ngo rwose nyaboneka niba utarakanda subscribe cyangwa se sabone kuri YouTube channel yacu, bikorera no kugira ngo bashe kuzajya ubana natwe, bikorera no kugira ngo bashe kuzajya udukurikira mu buryo bworoshye cyane, kandi like utanga igitekerezo, ubundi ibintu bibe byarushaho kugenda neza cyane. Turi ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, urugamba rwo rukomeje kujya mbere hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko rero by'umwihariko umwe mu bayoboke ba AFC wari umujyanama wa Colonel Nanga n'ubundi afatiwe i Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania, ndetse iyi Tanzania ikaba iri no mu bihugu byohereje abasirikare no ku butaka bwa Kongo mu kiswe Sami RDC mu kurwanya M23, ndetse uyu munyamuryango akaba yarafatiwe ku butaka bwa Kongo. Birasa naho ari urupfu rukomeye cyane, ndetse n'imparika ku ngabo zaturutse hano mu gihugu cya Tanzania, haba izisanzwe muri MONUSCO n'izo muri SADC muri rusange. Umuryango wa SADC rero watangaje ko abasirikare 4 baba n'ubundi bari mu bohereje n'ubundi kurwanya umutwe wa M23 biciwe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko ikigo cya gisirikare barimo n'ubundi kirashweho igisasu, hanyuma kikaza kubaturikana, abandi benshi bakaza kugenda bakomereka muri rusange. SADC yemeje aya makuru rero biciye mu itangazo rigenewe abanyamakuru yasohoye kuri wa mbere tariki ya 8 Mata umwaka w'2024. Ibi bibaye kandi mu gihe Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo usanzwe nayoboye uyu muryango by'umwihariko yaje kuva i Kigali avuga yuko hari byinshi yaje kumenya ku ntambara ikomeje kubera hano ku butaka bwa Kongo, ndetse avuga yuko ubwe n'igihugu cye n'uyu muryango wa SADC ayoboye bagiye gufatanya mu rwego rwo kugira ngo bashakire amahoro burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iryo tangazo rero uyu muryango wavuze ko ubabajwe no gutangaza ko n'ubundi abasirikare 3 bapfuye, abandi 3 n'ubundi barakomereka, bose bo muri Repubulika Zunze Ubumwe
ubumwe za Tanzania. Ibi kandi bibaye mu gihe nk'uko nabivuze Tanzania ari kimwe mu bihugu bisa naho bizongeye gukora mu jisho umutwe wa M23 nyuma y'uburyo n'ubundi baherutse gufata umwe mu basirikare umwe mu bajyanama ba Colonel Nanga by'umwihariko wagiye mu nama akaza gufatirwa i Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania. Wunzemo ko rero umusirikare wa kane n'ubundi ari umunya Afrika y'Epfo wapfiriye mu bitaro n'ubundi by'Igoma aho n'ubundi yarimo akurikiranwa n'abaganga. Sadek mu itangazo ryayo yavuze ko n'ubundi irihanganisha imiryango y'abasirikare bapfuye ndetse n'ibihugu bya Tanzania ndetse na Afrika y'Epfo kubw'igihombo n'ubundi gikomeye cyo gutakaza abasirikare babyo, ndetse inifuriza batatu n'ubundi bakomeretse gukira vuba muri rusange. Ntibizwi niba ari ya 23 ariyo rero by'umwihariko yarashe igisasu kishe n'ubundi bari abasirikare, gusa bapfuye n'ubundi mu gihe hari amakuru avuga ko n'ubundi uyu mutwe wongeye kugera mu marembo y'umujyi wa Sake muri teritwari ya Masisi. Abasirikare bane rero ba Sadeke bakaba bapfiriye muri Kongo n'ubundi kuri uyu wa mbere, biyongera n'ubundi ku bandi babiri b'abanyafrika y'Epfo bapfiriye n'ubundi muri iki gihugu mu minsi ishize, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Nk'uko nari nkomeje kugenda mbivuga rero by'umwihariko nkuko amakuru akomeza kugenda hatugera bivuga n'ubundi birasa naho ari ukwihimura kwa M23 n'ubundi nyuma yuko by'umwihariko preza wa M23 n'abandi bayobozi bagiye batandukanye bakomeje kugenda bashimangira ko biteguye kuzakora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo Kongo ibashe kuba yagira amahoro n'umutekano. Icyakora birasa naho ibibazo bigiye kugabanuka cyangwa se kugera ku musozo nyuma yuko n'ubundi umutwe wa M23 ukomeje kugenda urusha imbaraga ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo bashoye akayabo k'amamiliyoni n'amamiliyaride mu rwego rwo kugira ngo bagure ibikoresho ndetse n'intwaro, ariko byose byahindutse ubutsa. Umutwe wa M23 uherutse gutangaza ndetse no gushimangira ko mu minsi mike urabaza kuba wageze Goma, za Butembo ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye za Bukavu ndetse na Kinshasa. Ikibazo cy'intambara hagati rero by'umwihariko yanganishije umutwe wa M23 n'ingabo z'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'abafasha bacyo n'ubundi kiri mu byo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo wari witabiriye umuhango wo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda baje kuganiraho mbere yuko asubira iwabo muri Afrika y'Epfo. Ramaphosa ubwe unayoboye umuryango wa Sadek yabwitangazamakuru ko n'ubundi yahinduye imyumvire ku buryo n'ubundi yafatagamo ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Ramaphosa rero mbere yo guhaguruka i Kigali yurira indege yavuze ko yagize ati mvuye mu Rwanda mfite imyumvire ivuguruye na gahunda yuko n'ubundi tugomba gushaka igisubizo cya politike. Ibikorwa biri kuba bishobora n'ubundi guhungabanya u Rwanda bikozwe n'umutwe wa FDLR. Hari imitwe myinshi cyane ikorera muri kiriya gice, twemeranyije ko rero igisubizo cya politike aribwo buryo bwiza bwo kugera ku nsinzi. Mu kiganiro cyihariye Perezida Kagame rero yagiranye n'ikinyamakuru cya Agenda Afrique yagaragaje ko Afrika y'Epfo itagombaga n'ubundi kohereza ingabo zayo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, hagaragaza ko icyo gihugu cyakoze ari amafuti. Ati Afrika y'Epfo iri mu mafuti kandi ntibyari bikwiye ukurikije amateka yayo, umubano wayo n'ibindi bibazo. Kuki yakwivanga muri ibi bintu? Hari ibintu n'ubundi bidashoboka, niko kuri, kandi hari impamvu zumvikana. Simbona buryo ki n'ubundi Afrika y'Epfo yakumva itekanye iri gukora akazi kabandi, ni ukuvuga kurwana intambara n'ubundi mu cyimbo cya Kongo muri rusange. Bitandukanye n'ibyo Perezida Kagame rero yabwiye abanyamakuru kuri uyu wa 8 Mata 2024. Ubu ngubu yavuze ko yanyuzwe n'ibiganiro yagiranye na Perezida Ramaphosa ku kibazo cy'umutekano no ku butaka bwa Kongo. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yagize ati nitwari kumara amasaha n'ubundi mu nama na Perezida Ramaphosa ngo tubire n'ubundi na busa kuvuga kuri icyo kintu. Ndatekereza ko n'ubundi twagiranye ibiganiro byiza n'imyumvire myiza, kuko n'ubundi ibintu byifashe ndetse no ku buryo bwiza by'umwihariko twafatamo n'ubundi mu kubikemura. Ndanyuzwe kandi ndizera ko na Perezida ubwe Ramaphosa anyuzwe. Perezida Kagame kandi yanemeje ko n'ubundi mu byatumye ibyo biganiro n'ubundi bigera ku musaruro mwiza n'ubundi harimo n'uruhare rw'itangazamakuru by'umwihariko televiziyo ya CABC yo muri Afrika y'Epfo. Ati ibibazo mwabashije mwambajije n'ubundi ahari byaduhaye amakuru, twese tunafite ibyo guheraho muri rusange.
Igihugu cya Afurika y'Epfo rero gifite ingabo zigera mu 2900 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abasesenguzi bemeza ko by'umwihariko niba ibyo Perezida Ramaphosa yavuze n'ubundi atari imvugo ya politike, izo ngabo n'ubundi zishobora gucyurwa cyangwa se zigahagarika kujyana n'ubundi mu mirwano, zigatangira n'ubundi gukora ubutumwa bwo kubungabunga amahoro ndetse no guhagarara hagati y'impande zihanganye arizo M23 ndetse na RDC muri rusange.